Mwelo mwandiko mwatongo ima mwaitu kuma kauntini ya Makueni niwenda serikali kwiki ya mawalanyo methiano na mametuke kuseuvya mianya ya mauya avanthi ya Kenya kumanana na utalo munene wa NMV la methitwe maitiwa ni thayo mathi kuthukuma nthi cianza ainene ya Kibwezi Funeral Home ituna kutethe cia musi wa matuku ndolo kuthio musi ya mwitu o Faith Ndunge ulona atiwe ni thayo nthi ya Saudi Arabia ni wawetakana makwane ma NMV la methitwe maitiwa ni thayo menthi cianza methitwe maikuwa ivinda ya saa kwisa 10 muthia Mulei Mulinge na mauvo. Ngavena nekalamu wa Faith Ndunge matuku fike kiwanzani cha ndege cha JKA kwa chakombe wa kuthamiwa nyumbani ya kusovia mia kwa Kibwezi Funeral Home vala uonde kusoviwa. Kwina na nyawa kia Agnes matuku nekana maneni ya muthena mwetu aketuku ye mwa moimo vitu. Bwa kukwata livoti ya kumachasia mwetu wa kutiwa ni thayo chuma kimweki vitu. Na miaka 3 na nusu kuma thi Saudi Arabia. Yu anajuika neta waiwe ne kukwekate neta kithu ijazi ma kana kwambatwa. Indi na ile ro kwiki wochunguzi ngamamai we ano waiwe ni chau metugezu nondo na nenete na getu kuyimwe ya mwi wa mwanza mathangwala mokanisi na mwi wa Faith maandikitwe kana kikuchu chake ni cha kawaida kindu kilando make mamusimatana yanewa balasi amendekithio thinzi wa mwi wa Faith kwiko kuthia na umo wa kikuchu chake Agnes wengi ayenda atongo kumatethesia kuwatia mbesa simona sindo cia kutumia cia Faith ile na atiwe nthi ya Saudi Arabia gicoka ni kulie songo andethesie nondu mwana wakwa anena mbesa anena ilatelo nene tukuye mwambiye ena milioni umwe na nusu na sindu isu ndinaciona na simu ciake ndinaciona na ila na nenesie kwikala na kati nako ne wasimu ne wandevo na ne wandevo wethi ayu ndio mama ni kata aina na kavinane ka umwelo mwandiko ule mwambana ula wa governor wa Nairobi Mike Mbuvi Songo matethesie kukuwa mwiyo ucio wa Faith ni waweta juma moe na mwingi muno twana tutwikaya na itha mwitu nya wona na thukumite na mbesa ni mananena na eti wa mundu witiwe uno cia ilo kwatiwa nundu aidire bo madamu eyo munini na ciana ciake ni nini ena kana ke grade 4 na ena kana kangi ke grade 6 nini tono kulia county government ili kilile itose ciana isu ma sponsor ciana isu nundo no tondu mwene mama wati wa ciana oni mukuu na ndeno kwati utono somethia ciana isu kila kingi ni kulia serikali na Sonko malikile mbesa cia madamu ilo na saviete kukunza tisisiondo itono kwati kana ika transfer wa mamo nikenda aketethia na katethia ciana ciake na cha mwisho ningwendo nena na sile tusito na ndinena na serikali na county government tukwate mauya kwa wingi kindu kija ciana situ ikathina ikoka asie masandukuni kindu chukie na wo na mwata fadhali serikali tulikilele at least with the ciana isia kwata mauya ku na kuthi Saudi Arabia kuipetangwa balayo ya munondo kesi cia nendela matietu ni thayo nthi cianza na muno cia Warabu ni tesa 10 muthia mwelu waweta ni kule serikali mundu akwiya Saudi Arabia ngewe akukita kwetewa mundu na ikwani na kithele lobo tafadhali no mwitha no uchunguzi wa manai oyuke kama no akwiye batu that ikulia akwiwe chao lakini itwetewa mundu ikoto nini na uno wathela serikali no mulikilela mukambia kuchunguza mundu akwiya kukunza awa ni chao teka kukita kweto na tiwe natural death Mutongo TV kuma kiundua ni Kibwezi Makueni nyenetwa Mulei Mulingem.